В общем, очередной кандидат на переплавку. Вот. Inilah penampakan terbaru sebuah tank Ukraina dengan kondisi ringsek di pinggir jalan. Bahkan tank ini masuk ke dalam lubang besar dan nyaris terkubur. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 15 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan tank Ukraina T-64BM dihancurkan serangan amunisi Rusia di Donetsk. Beruntung, tak ada korban jiwa yang dilaporkan dan bergelimpangan di sekitar benteng tersebut. Diketahui hingga kini perang Rusia dan Ukraina telah memasuki hari ke-935 pada Minggu 15 September 2024. Namun, hingga kini belum juga ada tanda-tanda perang akan berakhir. Как и вон тот. Но тому повезло чуть больше. Но судьба их ждет все равно одна. А вот бывает и вот так достается врагу. Ничего не жалеют для него. Башня лежит вон там внизу. Вот. Ну, это, в общем, очередной кандидат на переплавку. Вот. Потом в образе новой какой-нибудь машины послужит. Как и вон тот. Ему повезло чуть больше. Но судьба их ждет все равно одна. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.